Akashvani Imphal Lanthokchari Paugi Saktam Saktam asida Manipurda khanghodaba ichau thorakpa Lok Sabha Mikhalgi exit poll Mikhalgi vote masing thinaba sem saba amasung Bishnupur jilagi paudam Manipurda handaki ising ichauna maram oiraga amukta thoktriba mawongda Imphal amadi masigi akoibada hojik fawba ising tungduna leiri Imphal sahargi maru oiba kaithel Khwairamban kaithel yauna masigi akoibada leiriba kaithel sing ising thumjin khibana hojiksu dukan sing ningthina phamnadri hairiba thawong asi samudragi nonglei nungsit remal na maram oiraga thokhanbani adubo chairak asida kha nongchup lomdagi haurakpa kumgi nongsu Manipurda thunglari chairak asida yamna laibak thibadi ichau asina maram oiraga Imphal gi akoibada amot akai maru oina Tiki oiba amot akai sing paksana uba fangba asini. Hiramasigi matangda Public Health Engineering Department PHED Mantri Laisang Them Susindro na Akashvani Imphal gi paugi saktamda asumna hai. Singje one time da lakpa. Hujik lairiba sidisa tamna disum chentokiba. Aduga chentokpa sidisa akoina fullaga lairiba haitar machin khaga fulla lairiba jingja akoigi praja singna su sikhaga sengtokiba daka lai Kwaidagi laibok thiribadi praja sing section kharana khoye drain se garbage point oina uruba sing senthokpada phunjalaga laise maroina plastic items sina madum pallaga laiba even thangal bazaar pauna bazaar se palla laidana senthokpa ngamdana laida du madu mamayamdana phunjalakpada maram kanda akhoi senthokpa ngamdabne lawi aduga plus turen karak pase sai garbage mayam se turen mapanda thadaba turen mapanda thamba aduga koi hotel gumba maruoina chana thaknanabagi item thamiba akhoi groceries item gumba sumba mayamsina uchi ilhalakpa adumba komjin kairakpa asumba se akhoi yarige itangai appeal tawningi Manipurda hojik thokliba ichau asida mioi lak amaga lising marifu nipan hena chaitheng phangli masigi manungda mioi mari lekhidre amana thiba khangdana leiri mioi mapan na asok apan nangle ichau na awaba nanglaba miyam gi damak relief camp 53 hangdokle Imphal gi new secretariat leiba mantri gi office ta sagol se numita pangthokiba paugi mifam amada rajya gi water resources mantri awangbo niumaina hai ichau asina yum lising kunmari ga chani humfumanga amanga ta thokre mioi lising 19 gi mathakta safagadaba mafam singda hongdokre mahai marong Thabalam hectare chamari kunthra mari infrastructure damage ta chamaga marfutara nithoi amadi landslide mafam chaniga humfutara mathoi da thoktuna amang atakaya thokre handaki nong aduna maram oiraga turel gi launambal kaiba amadi turel patharakpa mafam asi punna kulhumdoi dani hojik mafam sing asi ayambana mention duna lokhatpa yaba section thorang sing chapchana lokhatli adumakpo akutpa mafam kharadi hojik su ising tungduna leiri masi chingthokpada yamdrabada numit nini faubadi changlaba yai haiba mari lenaba mantri na phongdokhibasu laikhre ichau asina maram oiraga awana nanglaba mioi singidamak sarkar gi maikaidagi piba yaba tengbang singsu piri Sri Awangbauna hai Imphal waste na 74,638 were locality affected is village or locality or community affected is 98 ni number of injured later house damage 13,084 8 houses they completely washed away aduga number of persons evacuated say 12,013 relief camp kun hangi inmates in the relief camp see 1,776 lay asida koi essential communities food package ngasi phobadum provide to as many as 3,000 packages has been already distributed to the affected people including the volunteers and NDRF river wise affected to say Imphal river sida mafam dragani panda Kai bisu later, bridge or later, overflow to say most of the area say close to over control to as far as Imphal river is concerned, it is under control now, including Kekrupa. Ichau na maram oiduna thogalakpa yaba laina singi matangda miyamna bab taminabagi tangai fadaba adu leiri rajya sarkar na su ichau matungda laina tina sandorokpa thingnaba thabak kaya paikhatpa hokre ichau asi thokraba matungda isingdagi thorokpa yaba laina mayam ama leiri laina sing asigi manungda hana mamangda amukta thengnadriba anauba laina leptospirosis sandorokpa yabagi oithokpa lei miyamna laina asidagi ngakthoknaba lokhotkadaba thabak thorom sing sarkar na paikhatle ichau asina miyoi kaya linna chikpadagi kannanaba hidak CMO singdagi lauba yagani hiram asiga mari lainana Rajya gi Health Services ki Director Dr. Osana Hanbina Akashvani Imphal gi paugi saktamda asumna hai
ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯃꯔꯛꯁꯤꯗ ꯈꯣꯡ ꯍꯥꯝꯊꯕ ꯗꯥꯏꯔꯤꯌꯥ ꯐꯤꯕꯔ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕꯁꯤ ꯌꯥꯎꯔꯛꯑꯒꯗꯤ ꯈꯨꯗꯛꯇ ꯍꯦꯜꯊ ꯁꯦꯟꯇꯔꯁꯤꯡꯗ ꯆꯠꯄꯤꯌꯨ ꯆꯞ ꯃꯥꯟꯅꯕ ꯂꯥꯏꯑꯣꯡꯗ ꯏꯃꯨꯡ ꯑꯃꯗ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯌꯨꯝꯂꯣꯟꯅꯕ ꯈꯔ ꯌꯥꯝꯕ ꯑꯃ ꯆꯞ ꯃꯥꯟꯅꯕ ꯂꯥꯏꯑꯣꯡꯁꯦ ꯑꯣꯕ ꯐꯥꯏꯕꯅꯤ ꯈꯪꯗꯦ ꯑꯃꯅꯤ ꯈꯪꯗꯦ ꯇꯧꯔꯛꯑꯒꯗꯤ ꯑꯗꯨꯃꯗꯤ ꯌꯥꯝ ꯊꯨꯅ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯃꯅꯥꯛ ꯅꯛꯄ ꯍꯦꯜꯊ ꯐꯦꯁꯤꯂꯤꯇꯤꯗ ꯌꯥꯝ ꯊꯨꯅ ꯍꯥꯏꯕꯤꯒꯗꯧꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯃꯨꯛ ꯌꯥꯝꯅ ꯏ ꯊꯣꯛꯄꯃꯛ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯁꯨ ꯀꯩꯁꯨ ꯇꯧꯔꯣꯏꯗ ꯁꯤꯗꯤ ꯈꯤꯇꯪ ꯇꯠꯄꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅꯒ ꯂꯩꯊꯣꯛꯄꯤꯗꯕ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯃꯇꯝꯁꯤꯗꯗꯤ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯑꯝꯇꯪ ꯌꯥꯎ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯇꯤꯇꯥꯅꯁ ꯇꯣꯛꯁꯣꯏꯁꯦ ꯗꯣꯁ ꯑꯝꯇꯪꯗꯤ ꯀꯥꯞꯊꯣꯛꯄꯤꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯌꯥꯔꯤꯃꯈꯩ ꯏꯁꯥꯁꯦ ꯌꯥꯝ ꯏꯪꯍꯟꯗꯅ ꯊꯝꯕ ꯁꯤꯁꯤꯡꯁꯦ ꯇꯧꯕꯤꯌꯣ ꯆꯍꯤ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯑꯦꯄ꯭ꯔꯤꯜ 18 ꯍꯧꯗꯨꯅ 19 ꯁꯨꯕ ꯂꯣꯛ ꯁꯚꯥ ꯃꯤꯈꯜꯒꯤ ꯚꯣꯠ ꯉꯔꯥꯡ 9 ꯁꯨꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯔꯣꯏꯕ ꯇꯥꯡꯀꯛꯀꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯊꯥꯗꯅꯈ꯭ꯔꯦ ꯖꯨꯟ 4ꯗ ꯃꯤꯈꯜꯒꯤ ꯐꯜ ꯂꯥꯎꯊꯣꯛꯂꯒꯅꯤ ꯃꯁꯤꯒ ꯏꯔꯣꯏꯅꯅ ꯉꯔꯥꯡ ꯂꯥꯎꯊꯣꯛꯈꯤꯕ ꯇꯣꯉꯥꯟ-ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯑꯦꯖꯦꯟꯁꯤ ꯀꯌꯥꯒꯤ ꯑꯦꯛꯖꯤꯠ ꯄꯣꯜꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ NDAꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯟꯅ ꯁꯔꯀꯥꯔ ꯄꯥꯏꯔꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯁꯤꯅꯤ ꯍꯤꯔꯝ ꯑꯁꯤꯒ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯅ BJP ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯄ꯭ꯔꯗꯦꯁꯀꯤ ꯋꯥꯉꯥꯡꯂꯣꯏ ꯏꯂꯥꯡꯕꯝ ꯖꯣꯟꯁꯟꯅ ꯑꯀꯥꯁꯕꯥꯅꯤ ꯏꯝꯐꯥꯜꯒꯤ ꯄꯥꯎꯒꯤ ꯁꯛꯇꯝꯗ ꯑꯁꯨꯝꯅ ꯍꯥꯏ एग्जिट पोल की सर्वे तौगे ऑल इंडिया की पान इंडिया फिगर की हौजी फाउबदा अखोई NDA 350 प्लस प्रोजेक्शन तौग्रे इंडिया अलायंस की 150 ने हेना थाजबदी अखोई BJP की मा मथंदा 370 फंगने हाइबने मदुगी थाजबदु चप चाना अखोई मणिपुर दसु अखोई एग्जिट पोल की प्रोजेक्शन ददी मणिपुर की इनर सी कांग्रेस ता चटखिबा अदुगा आउटर दन NPF अदुबु आइना फीडबैक ग्राउंड की लौगा कोई नोइनमक तौग्रबने अखोई संसोय सोइदना इनर सु अखोई BJP ना सोइदमकी कागने हाइबगी थाजबसे अखोई 100 अदुम लै अमरोमदा इंडिया ब्लॉक की लुचिंगबसिंगी ओइबा मिफम ngarang कांग्रेस लुचिंगबा मलिक अर्जुन खरगे की युमदा पांगथोकी मिफम अदु लोइरबा मतुंगदा श्री खरगे ना पाउमी सिंगदा फोंदोखिबदा इंडिया ब्लॉक ना सीट 235 हेना फंगदुना मखोइना सरकार पाइगनी हाइबा असिनी मसिगी मतंगदा मणिपुर प्रदेश कांग्रेस कमिटी की वांगांगलोय खुमनथेम देबवर्तना आकाशवाणी इम्फाल की पाउगी सक्तमदा असुमना हाय अयाम्बा एग्जिट पोल से चुमे हाइबे यादे 2004 दा NDA सरकार लेबा मतमदा एग्जिट पोल मधु लानखी 2019 सु लानखी अदरा कांग्रेस पार्टी ना थमजरिबसी स्टेट 35 असिगी अपुनबा सीट मसिंग चहुमगा मरफू हेना लैरिबा असिदा NDA ना क्या फंगदगे हाइबसे असि कांग्रेस का इनर चटपा अमसुंग सीट चहुमगा मरफू लैबसिदा BJP ना लोइना खोखोपा फंगनी हाइबगी मोंगदा हाइगलकपुना चिंबा पुनमक्सिदि हजिकी पीरिबा डेटा सिंग असि अचुंबा ओइरोय तारिख मैदिदा सुंसोय सोइदना पीरिबा एग्जिट पोल की डेटा सिंग से लाली हाइदना सोइदना उलक्कनी हाइना कोइना कांग्रेस पार्टी ना थाजबा थमि लोक सभा मिखल इंग्लिश सिंगनी कुनमरी की 8 सुबा मसुंग अरोइबा तांककी मिखल थांगजे नुमिता पांगथोखिबगा लोइनना लेबाक असिगी लोक सभा मिखल इंग्लिश सिंगनी गा कुनमरी मपुंग फाना लोइसिनख्रे चही असिगी एप्रिल 18 दा अहानबा तांककी बोट थादबा हौखिबगा लोइनना तांकक नाइना मिखल असि राज्य अमदि यूनियन टेरिटरी पुमनमक्ता पांगथोखि हंगसित लोक सभा मिखल की बोट मसिंग थिबा हौरगनी मणिपुर दसु इनर अमसुंग आउटर अनिमकी बोट मसिंग अयुपुंग 9 दगी हौना थिननबा मरी लेनबा अथॉरिटी सिंगना सेम साबा लोइख्रे इम्फाल ईस्ट इम्फाल वेस्ट बिष्णुपुर थौबाल चांदेल उख्रुल सेनापति कांगपोकपी तमेंगलोंग चुराचानपुर अमसुंग जिरीबाम की पुन्ना डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स 13 काउंटिंग सेंटर कुनमरी हांगदोक्तुना बोट मसिंग थीगनी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ना थारकपा काउंटिंग ऑब्जर्वर सिंह हयेंग राज्य असिदा थुंगलरगनी बोट मसिंग थीगदबा नुमित असिदा थौबाल जिला की मफम खरदा लंबी चथोक चसिंदा अहोंग खर लेगनी अदुमोइनमक मिखल असिदा मिरेप ओइरिबा सिंह एजेंट सिंह अमदी बोट मसिंग थीबा यावगदबा मियोय सिंह यावना मरी लेनबा मियोय सिंह दि हाइरिबा लंबी असिदा चटपदा अथिंगबा लैरोय इम्फाल वेस्ट जिला की ओइना बोट अयुक पुंग 9 दगी मसिंग थीबा हौगनी नुमित असिगी अयुक पुंग 3 मखाई चपचाना स्ट्रॉन्ग रूम हांगदोकनी महाकना हाई पुन्ना पोस्टल बैलॉट 5,000 गा 495 फंकी अदुगा इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसमिटेड पोस्टल बैलॉट सिस्टम ना 5,000 गा 163 रोम ओइडी पोस्टल बैलॉट सिंग असि इम्फाल वेस्ट DC कॉम्प्लेक्स ता खक्तमक मसिंग थीगनी इम्फाल वेस्ट जिला की ओइना पुन्ना काउंटिंग हॉल 9 लेगनी इम्फाल ईस्ट जिला की ओइना सु बोट मसिंग थीनबगी दमक सेम साबा पुमनमक लोइरे अयुक पुंग 9 दगी हौदुना काउंटिंग हॉल 3 ता थीगनी जिला असिगी डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर खुमनथेम दाइनाना आकाशवाणी इम्फाल की पाउगी सक्तमदा असुमना हाय काउंटिंग असी चथबा सिदा पुंग 9 दगी हौजेगनी हॉल 3 लेजै पुन्ना हाइरिबा हॉल 3 असी के सेंटर अहुमदा अखोन एक्युमुलेट तौगनी हाइरिबा सेंटर सिंग असिदी अहानबदा पंचायत भवन हॉल सेंटर सिदा अमा लेगनी असिदा
counting hall ani legani security arrangements asusu koi district police ki superintendent police na fazana detailed oina sembal loijare counting agents lakador basing authorized oiba I card yaudragadi akoi gi counting center asida first corner selam bi yar oi press media da su akoi ECI gi authorized oiba I card yaubasing changba yagani candidate masama observe tawbugi anum hypet yingbagi anum changba yagani election agent na changba degi counting agent tasu khoi IRO table da phammaga observe tawbugi anum yagani an haijaning bodi authorized oiba I card no pubiraktuna koina election office na piriba issue tawriba I card se pubiraga duga masagi sakta chi ama loina biraga counting agent oiraga na moigi counting agent appoint tawbugi form 18 do aduma paibiraga koi entry matam chana tawbiyu Chayol asida thokpa Bisnupur jila gi akhanaba paudam aikhogi paumi RK Manipur sanadagi taminarsi Megi ahan basayol da jila sigi tongan ba mafam singda akan ba nonglai nungsitna amadi lenjaw ba nongna nambol gi nongpok thangba kha sanjenbam isong na singba mafam da khudong thiba kaya mayong na batta nattana phubala naran saina sunu sipai na singba mafam singi lomi sing kok ta khut hamna ki torbot mairel darbuz na singba lena phudatuna amangata thokki bagi wafam sing laiki Thodok adu hakthengna na Rajya ge Mukhyamantri Sri Nongthombam Birena Khunja ahum mari gi lobuk sing yengsin baga loinana asumna phongdok lami yang ka hena sokwa tu ya ka hena sokwa kara kai tu ai no sime ko the list ko le le we honorable le ko da han bada wa 50 60 mu bi le zero bi u bi mana hai bada wa 80 mu so ye ado DC de gi collection ka ka da kari no ha ko अखुगी लेन तार का फोर बिगुम जितुमा कोई मनुबी जिन्नस कुकी न नबा नया मुंदाइना रिक्वेस्ट हम लोग यूं दे तो सिंधुदी लेकाई क्लब नया तौरता था यूं दुदी पाखपियो जिन्नदुरे कोई ने करके अखुगी जो हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट की डिजास्टर मैनेजमेंट की कुतांगा मतीन पागली अमा तो अमा ने कोई की सीएम की वो बात का दोनों ममा आने एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर की मिशन oriented project amat scheme mama madai da skumba kubi law skum kubi ba mahi boro kubi ba kubi wa hin thadu le ya so interest ho na ai da su kare to ya bi ya kanda mayam da su ne khajo bro mani dai su sigi maximum level da mayam ni man da ba e koi ni site gi sarkar ki site gi dipuli commissioner ki tudan da compensation to na ba Me taraundrida Moranglam Khai Saint Xavier School gi manak lobukta braza tasilaktuna mioi amasiki amana soki prakriti gi asugumba mawong matawsing loiba naidri me thagi aroiba sayol di akanba nongna jila sigi mafam kaya ising thunjinduna hauzik phauba iri duna leiri ising isaugi phibamdi moirangi di mahusagi mahusani haunabani haiduna leire Nambol makai yamna awaba nangli ising isaw na handaki isaw si haukiba sahi kungi mathakta asumna thoki drabani sahi kuirabaki tunda handaki phibam si oirakbani asigumba isaw gi phibam si laksin naba ithai berez gi gate manga mak hangdoktuna hojik thamli Federation of Civil Society folks na sinduna Sanmit Londa Sotana Lariba Singi Yengduna Numit Marini gi oiba sengum thabagi training ama Ningthokongda Pangthoki Nupina Yamkiba program adu maipaki kanaba phangidi hai luribadi sel amadi madugi mafam sing leitabagi awaba mayoknari National Education Policy NEP 2020 da Karigumba Institute College University na singba Alumni Association maming tak oina leibagi maut achangba mairoi sing puthoknaba honabada thawai yaunaba saruk ama yauri masigi matangda Manipur University gi BC Professor N Lokendro na Thamban Mari College oinamda college asigi alumni meet asumna phongdok lamki planning and ambition aduga loinena kakhat minaba haibasi advanced universities India gi su metropolitan universities laiba maming laiba India gi tongan ba city de laiba universities mayam singasna alumni meet se invariably iso dena alumni meet se unarga tawkai se exchange of ideas na kamai to ba mating panana ba amaga mating hanana ba makoi gi moi profession moi gi paper publication moi gi trade मतलब वही कंपनी की अफेयर्स
हाइबना सिंबा मयाम सिंगसे असे लोइनबक तौनबनी आकाशवाणी इम्फाल की पाउगी सक्तम की दमक आरके मणिपुर सरा मतंग असिदा आकाशवाणी इम्फाल की ई पाउ कांगबुना पुथोकपा पाउगी सक्तम लोइजरे अयिबा थोकचोम जोगेंद्रजीत लिजखिबी वाइखोम चित्रधनी।